E khuble ye phi waro ki perloki wasnyau suk wo up ye ki khubor how new channel ki khubor ki wakwa wanra chapi to ka tarik wo pynbna ka Meghalaya Board of School Education ne MBOSE ye ka result Yong ka secondary school living certificate ne SSLC namo ka metric result delang wa ka higher secondary school living certificate ne HSSLC art stream Yong news nem arhaja arpawar tetons dangi chiki khubor ka MBOSE da pynbna pajba ko ya ka sngi wo pynmi ya ka result metric wa ka result Yong ki class 12 arts Yong news nem arhaja arpawar we ite to men step ka sngi ka chipau tarik Yong new bnai wanro we da pentip cho le wa mbo ya ka result ha ka yung kre kam ka MBOSE wa em hashlong wa tura we ya ki result ye phi wo yo na kini ki website wa da kadaw hawa we kite to www.meghalaya.shiksha www.makeresult.nic.in www.result.shiksha te liang Pnar news channel kwa I wish yapi kamte all the very best for your result khuble chibon